Postoje brojne tehnike kojima možete saznati je li vaš dom ispunjen negativnom energijom. Najjednostavniji način da to uradite jeste uz pomoć čaše sa vodom. Šta je uopšte negativna energija? Svako od nas ima energiju koja se zadržava na mjestima gdje boravimo i u predmetima koje koristimo. Naši domovi su mjesta gdje se susreću različite energije. Od nas samih i od članova porodice. Negativna energija uzrokuje stres, zdravstvene i financijske probleme i loša osjećanja. Ukoliko mislite da je u vašem domu prisutna takva energija, reagujte odmah i istjerajte je. U prozirnu staklenu čašu stavite morsku sol. Sol bi trebala da zauzme 1/3 čaše. Nakon soli u čašu naspite 1/3 hladne vode i 1/3 bijelog sirćeta. Čašu odložite u sobi u kojoj mislite da je najviše nakupljena negativna energija. Nakon što ste postavili čašu, niko ne smije da je dira sljedeća 24 sata. Ukoliko je tečnost u čaši u istom stanju u kakvom ste je ostavili, možete da odahnete. U toj sobi nije prisutna negativna energija. Ali ukoliko u čaši primijetite mjehuriće ili da tečnost postane neprozirna, očigledno je da imate nekih problema. Nakon što je tečnost u čaši apsorbovala negativnu energiju, bacite tečnost u WC šolju i pustite vodu. Postupak ponavljajte svaki dan sve dok tečnost u čaši ne postane bistra.